Andũ erĩ nĩ moragirwo hĩndĩ ya itharĩkĩra rĩa ũici wa mahiũ itũũra-inĩ rĩa ngucanio-inĩ kaunti-inĩ ya Samburu. Aici a mahiũ marahithũkĩire mũrũ wa nyina Fred Papa akĩrĩithia na kũmũraga na njĩra ya kũmũnenga kĩongo na thutha gũcoka gwĩthara na mahiũ. Na muda saa 11 nikapigiwa simu kwamba ndugu yangu aliwawa akiwa anachunga ng'ombe pale Ang'ata na Nyeki, na ng'ombe zimeenda, lakini kwa bahati nzuri KPR walipambana na wezi na wakaua moja na wakarudisha ng'ombe. Aikari morĩtie thirikari gwetha njĩra cia kũhĩtana na aici a mahiũ arĩa mathiĩte na mbere na kũmahahithia nĩguo gũcokia thayũ na wĩkinderu matũũra-inĩ maya. Tungeomba serikali, sababu iko na uwezo na mamlaka, ijue vile itatusaidia kumaliza uhalifu huu. Nakumbuka miaka ambayo imekuwa ikipita, Baragoi kumekuwa na shida, tumekuwa na vita, hatungeenda mtu akisimama kujisaidia, lakini hiyo tu serikali sijui ni mbinu gani ilitumia, sababu saa hii Baragoi kuna amani, unaweza enda na usimame. Our young boys are being killed and they are the future leaders of this society. Then we must also organize ourselves as the community so that we can also challenge these the bandits, because if we can work together with the government, then we shall get rid of these people. Nakuo kaunti-inĩ ya Laikipia, Julius Kunel arahonia nguraro cia rithathi thutha wa kũhithũkĩrwo nĩ aici a mahiũ hwai, agĩtarĩria ũrĩa aracemanirie na ngero ĩno. Nikakaa kidogo nikasikia watu nafungulia mbuzi nje ya boma. Nikaita kijana wangu alikuwa nje. Sasa tulikuwa tunaona kama ni amefungulia. So baada ya kufungua sasa nikajini wakora. Sasa tukafuata hiyo mbuzi kufika tena kwa jirani yangu, ametoa. Wameingia kwa jirani mwingine tena hapa ametoa. Sasa hapo ndio tumepatana nao kwa barabara. MCA wa kwamũrwo mbunge-inĩ ya Laikipia Benson Kamara nĩ atetetie ũhagũku wa ũgitĩri matũũra-inĩ maya hamwe na kaunti-inĩ ĩno, akiuga ngero ĩno ĩhanĩkĩte mathaa manini tu thutha wa gũtabania mũcemanio wa mũingĩ wa gwetha kĩhonia gĩa gũtũũra kĩgiĩ ũgitĩri. Lakini swali langu ni je, bona DCC na ACC tunafanya mkutano pale Ratia tukiongelea maneno ya mashamba na mambo ya watu wasilisha mashamba, alafu usiku huo tunakuja tunafahamiwa? Hili ni jambo ambalo ningelipenda kusihi OSPD wa Kirima Sub County na DCC wakae chini tuangalie ni nini kinaendelea, ni nini kinakuwa kingine katika area ya Ratia. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Ngũnjiri wa Wanjohi.